Pasti ada banyak mereka ini. Ini di bawah kandang ayam ya. Berburu tikus, gigit sampai mati. Berburu ubur-ubur. Lihat, oh dia bongkar sarang tikus. Binatang yang hebat. Laughed at every little thing that was against the rules. Alright, my gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian, my gengs, my boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda Duda. Di video kali ini, my gengs, my boy, kita akan melihat ini orang yang berburu tikus. Perburuan tikus ya, rats ya. Mereka membongkar sarang tikus ya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita jump into it. Today we're back at one of our chicken farms. Oke. Oh, di peternakan ayam. Oke. Let's go. Coba anjing-anjing. And this is other dog, Billy. Oke. Obviously, Billy, aka Billy the Kid. Mereka ada di peternakan ayam. Mereka ini pemburu tikus. Okay, everybody, here we go. This is what we're up against Oke, today. apakah ada banyak tikus-tikus kan dalam tanah kan? Mereka sudah mencium bau-bau tikus. Let's go. Pasti ada banyak. Pasti ada banyak. Itu dia satu. Go, Stewie boy. Watch that middle bar, Stu. Oke. Pasti ada banyak mereka ini. Ini di bawah kandang ayam ya. Here goes, in the dike, eh? Itu dia. Itu dia. Gigit. Berburu tikus, berburu ubur-ubur. Berburu tikus, gigit sampai mati. Berburu ubur-ubur. Good boy, good boy. Berburu tikus, berburu ubur-ubur. She dropped him, what? Gigit. Sana gigit. Aduh Tuhan, banyak sekali. Oh Tuhan, di sarang ini sarang. Good boy. Ini banyak sekali itu sana. Oh Tuhan, banyak sekali mereka. Banyak sekali. Oh, look at all these. Oh Tuhan, banyak sekali. Gigit. Come on, tikus, gigit tikus. Alright, let him off. Itu banyak sekali. Come on, tikus gigit tikus. Jangan, anjing gigit tikus. Get on. Cepat. Oh Tuhan, banyak sekali ini melompat-lompat. Oh. Ini di bawah kandang ayam ya. Get on, mate. Get on. Good boy. Get on, mate. Good boy. Good boy. Good boy. Sorry, Okay. I didn't get much footage on that last video. As I lost my Istirahat phone. dulu, istirahat, betul. Good Aduh girl, Tuhan, cat. banyak. Anjing pemburu tikus ya. Good dog. Your dog's had another one there, bug. Ini ada banyak sekali memang. Kalau dia kandang ayam, See ya? pasti ada banyak tikus-tikus yang memakan pakan ayam ya. Oke, bongkar. Pasti ada banyak mereka di sini. Stand back a little bit, bug. Bongkar. Here comes bug. Get ready. Go on, bug. Itu sana. Got me shot, bug. Hey. Grab that rat hand if you can. Habis kan? Get ready. Stand around there now. Habis. Get out. Good girl. Ini tidak perlu anjing yang besar-besar ya. Cukup anjing kecil saja. Yang penting anjingnya ada gigi, gas ya. Dilatih untuk menggigit tikus. Hop. Iya, itu dia anjing good. Get on, Can.
Can. Candy. Ini seru loh, seru saudara-saudara, seru ternyata. Good girl, Can. Coba kita lihat tempat lain. Oh, ini mereka taruh apa ini? Ini hewan apa ini ya? Ini mereka taruh masuk ke dalam sarang tikus dan dia bongkar sarang tikusnya. Lihat, oh dia bongkar sarang tikus. Binatang yang hebat. Yes, Okay, you want me to cover now? You are also Ih, welcome. kok dia pegang? Even hunting for their dinner. Oke, itu ada tikus. Ya. Oh, ada binatang. Itu dia binatang yang akan menghancurkan tikus. Memang binatang hebat. Binatang hebat. Memang ada banyak tikus kalau di farm-farm seperti ini ya, peternakan-peternakan. The same way, a muskrat will flee its burrow to escape a mink, only to hide behind the leg of a human. Good boy, Gus. Okay, Buttercup. Banyak tikus ya. Ih. Banyak kah mereka dapat tikusnya? Just try and block their exit. We gotta get. Ini tikus bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi berpuluh-puluh. And then how many do you think we pulled away? Lihat that banyak. killed? Oke. Itu dia. Hop, hop, hop. Memang langsung pada lubang tikusnya ini. Yeah, it's his tail. Oke. Foxy. Little talk here, no. Yeah, Rafe. Fucking back there, Ethan. Come on, this platform. Sana, sana. Sana. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Memang tikus-tikus tidak akan bisa lolos dari sini ya. Ada banyak anjingnya ini. Itu dia. Itu banyak. Oh, banyak. I might lift the other two out, Martin. Bongkar lubangnya. Bongkar lubang tikus. Bongkar lubang tikus. Bongkar tikus ini di dalam lubang, panik dia. Perhatikan. Ha, itu dia. Mana? Mana? Tikus tidak akan pernah bisa lolos ya. Tikus gugup. Itu sana. Banyak sekali tikus-tikusnya ini. Oh Tuhan. Oh Tuhan, habis. Sana. Oh.
See the smoke come out, they're breathing. The dogs. Ada banyak sekali tikus sungguh. Banyak itu banyak. Itu. Ternyata seru juga ya melihat orang berburu tikus. Dan mungkin begitu saja video saya untuk hari ini, saudara-saudara. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda Duda. See you in the next video. Dadah.